Ito po inyong kokosunat kay Sakaw. Rucho nga tao, lukayang way pakon, uya ko po toror kay Yuwat. Ranwat ni alam, April isak tuwaw, parang kaunor yagat resak payo. O ranwat, uya ran, kapaisakan, uya ko po toror kay Yuwat. Jalan kagan katla mo tala, iman pagkatalan kata, o iman pagkawan paron pares, ang kakulian tayo o lolo. Lahan Speaker Ted Pureo, Pamparoon Sansal. Ombang samat kot seperti lapalap, kot saraw manaman orosun, kot meteman magin kajen kat wasa koros ansu tegis, kajen mangi me koros, uyawir, uyuyawi, pan uyawi. Sore merasongir mang samat kot lapalap. Pagir cakelep bagian masan tak songan koros kinuyawi opoi tentuan kubromai. Seperti mensangwat mang samat ko labalap kayu pusen kak kapeng kiroson pehir kajen kacki yang aman kit apa pali yang kit sebelum kak konawatiran kaput sejumlah kelail o insana mau pergi kami. Kalangan nir mang samat ko labalap. Niat pantau yang na tunggal pugot atau mepehir kajen liki yang kit. Masapil kau kelar. Sebaruan eupene o pagemaing sam. Iran kajen porna sapul man ganin kamarain. Pan mulai dia mana kit o molwat. Paniat pan tiala o kajen songkan pan mawang pewat o sapul man ramasakan. Senkak marain ki ora lokong ki kupromi ansu koros. Imat maing samat ko labalap ni oralap. Masakan makonangan sansalap sudah sansal sang ni tuang lagi sekoyak iba tuan pergi iran kajen kaitan. Sebil camanta maing samat ko labalap masa torom na pinir kajen masenir o paitar o kay uya kam bakapat kay uya at songal koa kay riat kesampal pinir kajen malper sebil patuan patang rail maing samat ko labalap o pergi an gupurar iran kajen kawak pada uisin suat memie ong ni peran pepol bagi arpan kakaon me koros di maramuyat kaon kalangan gomu Jesus Christ bekat koros amen. Kalangan wan paron Senator Perez o kalangan Senator Kakoros tayo kakakatla mo tayo ibaan po na si Chief Clerk kung roll call. Senator Asen Abraham. Emain. Senator Kiko Abis Jr. Hey. Senator Isaac Artemi. Hey. Senator Ricky Carl. Emain. Senator Spencer A. Edgar. 9. Senator Wilfred H. Edmund. Senator Bill E. Edward. Senator Stevie J. Edwin. Senator Aurelio P. Joab. Senator Alfred Senatore. Senator Denny L. Laban. Senator Edgar W. Liganet. Senator Tandy Tesco Louis. Amen. Senator Miguel Mike Loyola. Senator Benjamin H. Ludwig. Senator Makari Miguel. Senator Erlyn S. Movic. Amen. Senator Sheldon G. Nett. Yết ngay mà. Senator Norbert A. Perez. Amen. Senator Dionisio E. Simon. Senator Mitaroy Simna. Amen. Senator Francisco Simram. Mr. Speaker. Hey. Quorum, Mr. Speaker. Kalangan Chief Clerk Sansal magtayo sa pulman ko quorum magtayo kakatlanan sa pulman tayo uya kubur. Muna tayo pan katlanan sa pulman tayo uya kubur. Record and reflect may Senator Loyola, Senator Simram, o Senator Simon. Excuse ang uya kubur na naman. Muna tayo pan katlanan sa pulman tayo uya kubur.
mo ko proya ko kulian tai dia uya sebelum matai cakaratan kabung melal cakaran basic o kabung lab pangku proya nilap sama tai kau no code cakaran wawlap pangku proya raksoko wawlap pangku proya isoko on ke sabul marlikan ko nalalang ko nakaniyay ko how toro on labalap kay tikoros nan palin tiak momocho government national state or local government on ke kabina and Bombay Honorable Joseph Korea on kabina Honorable Francisco Yohanis siyong kubung labalap Honorable Nelson Joseph yang amusyong kubungan koros wasaksiyat on ke Vice Speaker Michael Floor Leader Abram o yang ay Honorable Senator Kan Koros on ke lang sa amorokan o loisyo serisyo siya umasakan nabalaban tiyak momocho government nan chamberwood men pon pe koros nan chamberwood o men pon pe koros pon kalaput pon to ka pe kan o nan we kan maslikin pon pe rakat oktail koros e openan uya kupur and ranwood talang ka kan katla motail ay ban pon se floor leader pon kalwo oktail nan tatakot kalangan maing speaker kong kupura puyen kakatse yang baca yang menen sabul memui sakaratan kapung ke ponio wow me laboy boyer nilang wasakset ejungal wong dun kami on ke vice speaker honorable members ibil jungal wong railkan me bacang chail nan kalari me sang ranwat ibil men wong ke railkan me bil bacang chail nan men kapese kan speaker imen bacawan uyata kamagudo bagi mut kesambal wajan suspend order of business Ugjail choro kiti abali na base isa kisunan kalendar. Yemen. Chan salama ko magit mamiye pagi karyaman pamiyer child choro tier ugjail patpatapon na base kisu ye miscellaneous species. Kamu floor leader Speaker komkupura ibambleo Shagaro prograno yata kamagit bagi challenge ka karai raila sama child ujagpur choro ruach. Enka karai gila Ran lemau me bani titi April risak payu Paran kauno riak risak payu Ni asilin wik panwat Yemen. Chan salama ko magit mamiye o pagi am ya karyaman bang kamagito ay ban ponase koros mautung kamagito masani Ei. uang masani show kamagit poita miye masani ben irawo kami vice speaker Kalangan speaker ay tungal sakaran wow pang kabramoy o kamu kabro ba ay tungal sakar me sikwawan kak pulis akol mamaya mo tungal me paytay war nilang nan men kabasakan ang year kala ko o oy pa kon nan ponte pero nan maluwat ay tungal wow pang kabramoy wan ke floor leader kumbaga bayan honorable senator Koros Ongi rail ko mayang sobay melel labang param kap amanol paliental kampaka isang eu sampai kanan wenu usap sampai rail ko patang o pulik ran maun kapung payama wang ton pon pe koros me pato ton pe wat raban pon pe o likin pon pe speaker yang kamelele me konang torak o karela rani session kan karaba man speaker ibatawan kamel me mia report ka yan sawat me to kalang Israel cabinet kan titan kabna me konang tele na walialan an special session what when ka ker mia mangamangan palikan tamak tel sedana wali Israel kabnan ka prong tiata ar torok to karela nan sawat kasambalang mamia cabinet Tapos ikip tayo wano na niyo kamiti ba nanti yang abali po dahil nga kabaliasan kung maso ay kami lang utawi ko nang kareray utawi na bali ala pukawat me utan to kalang ra kasambal ang apalpan ewe office ewe department kan en paliang kakilaka ko sana kareta ay tungal kaping ang speaker floor members kanoy pagi dahil nga utong ataw katlaw suski Tesabol man kita kumukit mamiya mo legislature what. Kalangan main speaker. Kalangan vice speaker masilar masinaben ira mesansalo ay ban ruchungiti ok tayo chuskila. Men ito wana yaleti uya kupur choro ruwet and
Karayla next week niyasil. Masular masa na ba iban tayo katlanan sus. Koros mautung kamagito masa niyay. Uwang masa niso. Kamagit paita ro sabal matay. Uya ko purtoro ruat pangkarayla next week niyasil. Poinsong na paliata irakan koros masansal ler. Melel masansal sang vice speaker. O report kan sang committee kan koros. Masular masan nan iratoror ay ban pleo po na sa floor leader. Kalangan Speaker Regional Secretary Nuwao Sapal. Speaker Nuwao men pacuan pagak jalan kak proyek Taliban order of the day mi standing committee report. Agreement. Tan salamau kamagut memie opogi emier kariamen pe. After I cut clear pan order of the day ye standing committee report oi ban po na sa chief clerk. Standing committee report number 25 line raise of payo mepet. The committee standing committee report number 362 line raise of payo sa Committee on Public Works, Transportation and Communication. Kalangan chief clerk kasansal me report what pan report out sa committee on Public Works. Para tayo ban po na sa Chairman Le Pen. Kamu Langan main speaker. Muna iba niyang patpatro ay tuwal sa kartang kebo ni pangkukuran na nilap onukot. Iban peki taboyen kakiyang patren sa pulmongui. Tiyang air nilang wasakiset won ki komui main speaker won ki pais floor leader ori honorable senator stan. Wow toror uran mawan payama wong welkan me yang tainan kalari. O koros me bibiyan radio de men kapesegan. Main speaker men wow karkarak uyata kamokit trailen kak uyalam ki standing committee report number pasik payo 11 year raisek payo Agreement. Masyaan salamau kamagut sa Chairman trailing katyan at masan pan standing committee report number paisak payo 11 year raisek payo. Pagi amiya kariamen ba ipan po na sa koros mautung kamaguto masa niyay uwang masa niso kamagut paita miya masa na pan report kamui Chairman Le Pen. Langan may speaker kaya sa lay tungal wow. Speaker spending committee report number Slisek issue 11 year raisek tayo may tanlong sa Bulaman Governor communication number Pasek 2 11 year raisek tayo recommend ititang Watson Elkenberger ang Commissioner and Pompey Transportation Authority. Masan pen nomination yay essential nan standing committee report number Silisek issue 11 year raisek tayo inang standing committee report utut alaldan Mr. Wilson Elkenberger ang pukong PTA Commissioner. Report what kapurpur lang committee pwede irakap me parata me pitata namin. Irakap kasaleta me background check me pulito nomination and Mark Costiga nan Governor communication number Limaysek 11 year raisek tayo Phil kasaleta background check on Mr. Wilson Elkenberger me niya case me sansan ng copy me patreng report what ye exhibit pwede met niya kasanti pumilayo me kateteta me namini kabayatar kasantigan me koyang namini manet sa bulma mo committee tiarata me Mr. Wilson Peki executive clemency o already important the Macpen case what sang former acting governor Marcelo Peterson. Me patre report with a copy of executive clemency Attorney General Officer Phil Casaletar me short tip toto me namini minutes sa bulman ki. Sang ni kaangan karongrongkan witness Phil Casaleta witness kan Phil Casaleta ray lutnu trong namini Elkenberger sang ni ngong en toto o inangin pata puwat.
Mr. Erdenberger, ang so what we have pukon, wamperon na Protestant Church nan Wayne U. Sa Bulmamoy Committee and PWTC, kami namin ni Erdenberger, Tiluya, aset kasimpwalong PTA o Kairtan Wayne Pompey. Patay report what ye resume makasalita koyok and totok o ka-school kan namin ni minute tumalangki. Niwawo karkarak Manwulianti Committee in PWTC Perkikat Lapot and Katin Kubur Kalangan o sa Pulman Gita Standing Committee Report ng Pasak Payo Labniya Resak Payo o Perki Kariame. Chancellor mo kawawat ang kabesen report siyang chairman miyata masin na Speaker. kami Vice Speaker Nickel Kalangan man speaker, may tungal sa karanwaw sa pahal. Tahan kubro mong floor, kumbaga bayan ang report senators karos. Kalay tungal sa karamasikan, way po ko ng tonte, ni sakarata kan may ban patapatuan, kuitan sakarata pan manan ay tungal kaula. Kau kiyang mon koto ton win tonte, may tan kakela ka bawasan ng kusanat akan. O uyapan kosan tin manaman koros nanay pang uya legislature. Mang speaker ay tungal kapangang kampiyan papupuan. Kuya report ng sansal kalangan mang chairman may kubura pa ay tungal sakaratat tepano Rialo abutan patro ni Melen musang nanay tungal mongyong. Kuya pegasal tamiya renten nga o metoto kan aramas may wali. Ibatawan kami lele merobotuat autaba ekonong cayan ko men patpatuan. Public works oto katete ya capability and namini ang uya puko may titulan. Pukon baliyo makasambalo tabil mangi struggle men paluwatan suwat pananen makutuwa karta. Pagiray me sa wasatok labakan ng yautanan. Usangan prochong kay magkananan. Non-report. Iban sa pagkita, non-report. Non-report, at chapter, patuwan, kay simti tautoyo. Portugal, kaliniyo. Ab non-report, bilkasaleta, mesura sa pagkita, tip tautoyo. Mapalala partan, bangkak yang ran. Man seryo legislature. Koi mem nan pawasan ng kosunod. Aramasaman mabanal partan na pagkita tip-tautaw, mabanal rahan wanisak, moranin sus. Soto wasa ko sa patulang mabatuan partan ni chichi. Pag aramasaman mabang kakilak ako sunod, ban sorobay kasal, ban magalagal, o ligilagunsak ban mayare, sang taon win pagkon ng tontay, mesapulaman ko kapamen, tatungalan ko kapamen. Huwag sang kukuhan legislature, malapartan, huwag yaramas mapano sa. Mang speaker, kasampal kayo makituwat. Huwag nan pawasan ng kusunitan ponpay, apali irayo makasampal. Aramas korasan ponpay. Tanawal taro. Oral pong pang kaninay. Kaya tanawal taro, huwag osuraban sayar, arwaya menia te ya. Niya itita kaburburla bueki katibati venti mesaikin ta alakalaga ba togal. Niya melel nan maluat karakter amakit tawiya maluat kabralang kabinan reconsider. Mawat tete metbata ala partan te ya yan anak away char mona te pan suski. Pishruka kususki oi pan pato ki suski megot matia. Patong mo mang speaker, non-resume, miyayra kayo may patuan mo kunong yan sansal, lole sa sansal. Ebil kiyang yabi kasal. Mawiyaban tatakwat, makitatiyat toto parata. Ayaw ngay magpakiresume yan puro o attach report. Payman patuan, nisura bay kasal. Ayaw po ka aligalik na patuang ulmanit may istuban manukela.
Miyan sumi uya special assistant ng Cabinet Sonesa. Ususta uya chief minister in Wayno. Uy bil tama-tama na ang warabot ang lugan manlap kurupin David nan imsaraw yan nonon lang UCCB. Wala. Uy karasaka may ray local chief ka tuwatak sing kabinapay. Amri. Essential may kataw-taw tisang bukaw. Pwede karapat kete. Makakareta takpan parte no yang te. O eso de essential nan report. Giraw. Eso de bil essential bukaw kasampal no Wayno katkiya. Bukaw. Maing speaker. Ititaman mabangka kailaga ko sunit. Tatanag ko sunit. Kanay weban at ban awal. Kanay weban at ban. So, pointer bata-bato, panaraboda to kasi ilang TV me kawewe lalanan. Imakarata main speaker, imanuwa sa kara kamu yung mumutwat robot pasak payo laban niya resok payo o toto koros me batong ang kabur-burlan sa yan ko. When rob setuk o kabatayang rokan me pik ko sanat o kabrutong nan mumutwat. Uya ko bagbagi. Kami, Senator Ladora. Kalangan kamu speaker mo na iba yang patro. Ay patro ang kupurakan uya kaping hotel buya ketuang kupur kalangan kupur sebakon ko makaipay to naman tay. Speaker kom kupurai tungal kay poni wow ang kak patong sapul mo me patawar bang kupuran rail so bay diko. Wong kung kami wong ki vice floor honorable senator kang koros ililay tungal wow ang bilkak wow niki o kasamo rail kan me patong tay ranwat bilwong ki rail kang koros me patong tay nan me kapasa tikan. Speaker, standing come to report, paisok tayo, laban na resok tayo, ay tungal sa karmesik kapeng ang kamtin PWTC. Kaya kita toklap, magkumail sa pulmang kitungalin gintuan. Nan robot, kasakasal kangan korong-korong kan, magkumail. Sa pulman kiyaro, ew kilong nan malwat. Iman, kapeng kita tok, kasililo, kasompalwat o speaker, kami lele mereport syair ro kesompalakan korus me konongan syair o sang negara ba bukan men patong yata komo lengkak reting tu masan ba o sapul man kita report men pakkar yam Speaker. Saya kat dan masan ba ni ba. Essential me mayor motion yu miye. O miye karya men to. Speaker. Ay ipon sa vice speaker po yung eban sakrata. Kalangan speaker. Kay kakamal na. Kung kupurain po na sama, Senator Chowap. Kung Senator Chowap. Kupura Vice Speaker. Speaker ibang patron is pepitata report me itong chairman after report ki mo ipatrang sa pulmong sakratang kipun wakan. One kung mo speaker, vice floor leader honorable member kan ibig one ko koros me patrang try ranwat. Mr. Speaker, Rup Committee in Public Works, iwas sa idme. Sister Barabagi, tutakan mo anak minute nan momotso. Sister Barabagi, tutakan mo anak minute nan government. Sister Barabagi, tutakan mo anak minute ikiswasa. Ma kak testo kak uliapen makapinay tieto. Na yi tutak ong apali PTA. Riwasa si itiamet. Kami te kamelele me mana kapenet onin tu atail wewegi mangi patrowan mana kapot kak tatok. Mana kapot kak kulian donbei apali PTA intu onai wewegi. Melel mi bagat sapai rai patrota lakap ansukis patrola. Isno kawata atong alpe Mount the main ansukis o sa karagyan ka me short ti bebake wo yata o try ko roskin loy nukulakot o sang met patrola o ikabenel ligiligan kapina no mana kapot ka kulian bonbei apali PTA sombar payu ai karabanat uyada report what momuat o system to like is was rapaki e usangon mai me mana kapot uyata tama porta ayo lakam rantre kau Ebijanjan report attachment mag pa miya
Rimen patrang Senador Latore o toranan musuno talen rutsungi di masen be o apalilan. Karang. Speaker, Vice Komkupura Mia, motion you tell Speaker, Komgupura saya komal na po yan, sakar kita may ban sakar ki. Itara case, phone case ang legislature. Child, pona sama pagpag you tell and Komal military career. Child Komal, Iyat child karaman, Komal.
Kay sa pahali, Pais, como yo, Chairman in Chayan ko, makupura lang, tayo choose ka mga motion, no, tayo lapkat lapon yung motion. Speaker, practice mo uyaw-uyaw. Tayo sa pahali, nansa pul matayal uya kupur, Uya chairman ng report tong tayo sa pahali, nansa pul matayal uya kupur, o tayo pan katyang nan uya kupur, o tayo pan katlan ang main motion, tayo lang retungitin, maasa na pa standing committee report, paisak payo, dapat niya isak payo, o ipan po na siya, kamagito po, miyak karyaman pa. May kuburak, tayo ipan po na siya, tama po itamuri, ak tayo bilpan to lang. Koros mautung kamagito, masa ni Uwang, masa ni So, sansal me po ita, tayo rutung tiyer, masa na pa standing committee report ng paisak payo, dapat niya isak payo. Koros mautung talan sa puliman kita standing committee report ng paisak payo, lebinar isak payo, masa ni Uwang, masa ni So, sansal, mausus po ita, tayo sa puliman kita standing committee report ng paisak payo, lebinar isak payo. Speaker, point of clarification. Chay, katla mo, Chay. Speaker, point of information. Iban, ala kawai, isang wat tayo bang uya sang met kola, ay ban report, yada motion karyaman arsila masin ban report.
Tayo sa bala, ron na sa Matay Luya Kupur, o tayo katkat pa standing committee report, o ibahan po na sa Chief Clerk. Standing committee report number Paisa Kumala and Reza Payu, Mapit, floor motion on fire incident at the dump site in Sagachik. Sang Salmi Committee Kapachapach in Public Works, Transportation and Communication, Environment and Climate Relations, o Committee SAP. Kailangan Chief Clerk, Speaker, pamkuprema sa Chairman and Chayan ko po na sa report wood. Sansal may report wood pan report sang Committee and PWTC Environment and Climate Relation o SHAP. Karate pan po na siya Committee Joint Committee Kapatapat Chairman kan. Kami Chairman and PWTC. Kailangan may speaker. Kaya sa bale, sa karanawa ang kupromo, Vice, Floor Leader o yung ay Honorable Senators kan. Speaker, Standing Committee Report number Pasak Limao, Labinier, Resak Payo, may tanlong floor motion na sign on sa Bulmamoy Joint Committee and Public Works. Riyaman. Public Works, Transportation and Communication, Environmental and Climate Relation, and Land. And Rob tuwan kawal laut te lultanan wasan kasi lagit ng tagad. Floor motion, kapitulong ni Katuwawan Ran and first regular session mawiyawin on January 16. Uy. Motion na Luya Kupur ki Okay, report. motion and sabulman kita report. Ha? Kailangan Chairman and PWTC dahil katiyan ang masa na standing committee report ng Paisa Limao laban niya Resak Payu. Miya ito masa na standing committee report Paisa Limao laban niya Resak Payu. Kami Chairman laban. Kailangan, Speaker. Floor motion, magkapitulong ni Katuwawan Ran and first regular session mawiyawi ni January 8 Riyagit Resak Payo. Floor motion, luluta mawiyawi ni Tom Site ni Nantagatrik January 8 Riyaw parang Kaono Riyagit Resak Payo. Lultawat karayang Pompey sa lota o perkita rail mo pwede lultawat anon karanito wasan na fuel and FSM petroleum vital mapelian tank and fuel pukat pan luluta pan kaken kawela palilaw dan wasan transportation zone may pan kak ken kawela moren main Pompey pon Pompey pilpaya mau buhay kikalangan ng kono court pilkito kotro ni soto kan ran melulta wat uyawita mebil sawseta kakunlan lultawar floor motion rosa sa bulmamuy joint committee ni mom riyaw kayaw safety o kariyaw relocate and tom site. Speaker, buhay inangan floor motions sa Bulmamuy Joint Committee uyatar kangen karong kay ni January Resak Silo parang Kaono Riyagit Resak Payo. Sabin witness makatto ni karong what yay uliaban Governor's Office Mr. Peterico Irons. Mr. Irons pilkasaleta sa Bulman kapina iran kay na ang lultawat buhay incident what uyatar kawal laut ang aramasan Pompey. Mr. Irons Piltola Patawan me Puerti Administration Cup o process na nalaltaan sa Bulaman Cabinet kan tutula o second kanagnagla kasandi kanay o sanamaw ang awaltan uyaban tamsite pan sabta anso matang masabul mo cabinet kan pan seated. Karong biluya
William Riemann, sang Bombay Waste Management Incorporated, ye. Mr. Tim McVeigh, President, or Mr. Ernie Yamaguchi, CEO and PWMS Incorporated. Irapil kasaleta tuan arapil yang salogi ta incident and lulta nan tam saido. Ra report ki me rob wiawitre ong ta me kareta o is me kareta lulta wiawi. Aftene sangni ta me rob ta ira kamele leme mokit wat sangni so kauti en aramas. Nan wasang git met songon waste photo, general waste oil, used tire batteries, and songon waste can kinke the very flammable or will songon waste can inin cover me ban lulta. William PWMS tolak Kosoya me capacity and tom side and take leller ranwat. Sotra konong and open ng public puwagi solar space on nagitala waste kan. William Pompey Waste Management will tola report kinan 2015 na rail office katarang office ng TNI plan on Tagatic Tom said, our plan what Sotra Lalta Puigi May Mia Karabe, my Sutra Patroan. Witness Patroan me Bombay Waste Management, Mensuasa Bombay of Wasan, Kesela, Heat Nan Tagatic Anso what a leller pointeo, Mananapan expansion, the Catela Bella. PWMS Incorporated men stretch wasan karani men stretch wasakan mekarani kito when kalaute la wasan keselagi. Witness piltola kosoya me capacity me tom side mi lalamet konenger and relocate la solar space and nagitala waste kan. A plan and relocation pa nanane take time. Anana show. When kak abalita nan pido and so PMS Incorporated anana eu tracing permit when kak trace wasa kan luman tom site on nan tagatrip or expand tom site area. Wasa may expansion plan pan trace kodila nan mangrove area may tola sang main road o building kan ke wasan pausan kan. Witness piligi to plan niyo ang development and tagatic tom site exhibit A1 momot what and pilkak yang katoroboy i mga itugan plan what. Di January resag lima parang kono resag payo sa Bulmami Joint Committee, Piltola, Uya Karongrong, ang William and Office and PUC General Manager Mr. Nixon Hansen o Corporate Officer Tripain Esiel. William and EPA Mr. Francisco Celestine. Mr. Celestine will kasalera met Takatic Tom site, Sipalelar, Alas, Lifespan o Konenger and Expansion. Mr. Celestine Biltola, Patroan me Bombay Government Anane, Propeta EU Company and Isang Waste Oil Can. William PUC, Kasaleta me State Younger PUC was a Tom site, Mimi Mets. Nan PUC Master Plan, Pilmier Arrail Plan and Wasagisit. Sa Wilmamui Joint Committee request William Department of Land and Wiyata assessment on operation site o Pileo assessment on Wasam expansion plan pan Wiyaw. Leltoranat sa ikintra assessment report sa Department of Land.
January silisag parang Conor Reisag Payo, karong-rong piluyawi ang PPA Manager, Mr. Crilly Jack o Acting PTA Commissioner, Mr. Marciano Corca. Nang karong-rong wat, Mr. Jack kasaleta tuweta kapar melulta wat uyawita ni Sob kan o bilanso wata to sa akaping kalangan ng PUC, PTA, Police Officer kan, PWMS o koros may yang sawas ang incident and lultawat. Mr. Grilly tola patrawan may PPA kamel may tamsite as wala ranane and mimit and locate nan transportation zone. Ni February parang Conor Reisag Payo, karorong piluyawi ang William and Public Safety, Mr. Patrick Carl, o William and 911 Service, Mr. Joseph Einstein. Witness report incident in Mawiyawi Minis Tomsait o Kapalakan Mayrail. Kung totokakan leler aras sungo-sungo ng kagulag sinye Mawiyawi ni Tomsait. Department of Public Safety sutra kak pinpoint tama kareta lulta ng Tomsait. Preliminary report essential metron totok and Department of Health men makola isis ang medical waste nan kito. Apil sotra evidence metotok wat makareta lulta mawiyawin ng kito. Kuya kisang ni Karabe wat joint committee sa men acting director on Health Department Ms. Norlene Oliver T. Oreo ni issue on February parang Conor Reisag Payo Ms. T. Oreo kasaleta me shorter patrawan me incinerator Riau me mawini patrawan tinan wasang kito kuya napali isisla medical waste solar tato Ms. T. Oreo tola ko sa iya me current practice we met medical waste kan ginisis ng toms ngan tagay Tomsait ng trash bin heo mamimi ng Tomsait. Witness bil tola pagayargi yung sa Bulma Joint Committee Department of Health Aletier Incinerator Kapueo o Evan Kak operate ni February Isakisuo parang kono Reisag Payo. Sang ni kangen karong-rong mawiyawiyar sa Bulma Joint Committee kameleleme when se wase ireti songon kawal kaperwat and therefore wiyawi sa Bulma Joint Committee recommend me kapena and kosaneti uyapekan ren local chief executive kan ong EU municipal kan and septa uyata plan and wasan kiselaki na EU municipality sa Bulma Joint Committee pil aleta plan sang Pompey Waste Management ren kawata EU coral wall facing the main road o bil uyata EU expansion ng Tagetik Tomsait ni Wawo Karkarak sa Bulma Joint Committee and PWTC Land o ENCR Pekikat tilapot ang katin kubur kalangan o sa Bulma dita Standing Committee Report na papasag limaw Lepinia Reisag Payo. Salamat. Chancellor, may Vice Speaker, may uyak na mabitan for motion what I don't want to na kamo Vice Speaker. Kalangan Speaker ay tungal sa karangwaw sa kalpang kupromoy. On the floor, kampakabayan Honorable Senators Coros Relkan Mabilsopay ay tungal kalalabak siligis. Kap mawa kayo ng kapinggayang kamatagabarabat metolang nan kamukitan motion mapitata kawalan masikatan wasan kritan pon bay mapato pato takatuk me pilka masapoya krita John Wayward nan rare nan so me lultawat huyawat nan recommendation na mamutumot amiman kalalabak pwede matamatawan kasawalan nan weka Sabananane totoan niya.
utan sent pa nanana patota pe abalban mosan kit kaiten amuman me abang udah tam kita buya banapali me pailaut umeta tok laut bagi kapal me pan uyang environment o rosonen aramasakan beban karani hari ibang kapung ke mam miyai rawanan mata-matau te makam dibilkak kawit ira karya wasansal meranut wasai me wasanet mo itataran muya wasan kit me patro alialwe wain matalanim mai sudah sopongala ono wasatikan recommendation ini we and kakta onia ban kokota wasan kit pukat ya kairoren committee aban mi ban local government te aban mi ban bolpon pon state ebil sansar ranut me private yo me ababali wasan kit ro bil labalan ton mete laut ro biluya nan rai kamu kita top lapa palut Soto kairoir mata-mata wan kamite ma yek jaban continue wasan kito to jaban relocate pen kak abol besang parak ponte so konong ewe chensian ponte na bali uta bali marasang ETA pen kak katela bas sabul maral to tok koiral ni bilan ki koyo ko kunan ko wasan rara pe pe kitka lok takau yo poi la ma panu ya lansil nia mata-mata welcome kawen pali koto ya wi recommendation mo motomot an ko bulan do local government ka ap kairoiren mata-mata wo pagtai manginan mon kompak kap aban nia to na bali kapal metoko environment ari nia kamte tolal sair ramai batu-batuan pukat ke ibatuan uyo raman no mata-mata me ako na iman alegi to kawit sang chairman Silman no don kamte sili Kailangan Vice Mauer ay man po na si Chairman Riyaman yay Senator Artui. Kailangan ng gobyerno, Mr. Speaker. Yan ba dyan sa pulong sakretang kay Buniwa, madiyang nilang melalay sakretang wangong komoy vice floor, honorable members, o karos na paybayan ko child mensang kaprawat. Mr. Speaker, ikapin kay irame sansala sang senador Miguel. Kaya sansal me uyaban karong-rong me uyang palikan, sansal me kayo ato kay option kapina. Ni kapina sabang me pwagi inaneti anso yu me song kokon na penda sa pulong kabinet. Asay miya kay royer. Awi sa kamelala me kapina miyer sa pulong planong mapit pasan kasi laki medwaja takajuk tamsay. Iminan sansal me niat karong-rong yang palima papaliwasan tamsay ito kapatayang EPA rekasaleta arail arail kasumpal ko wasaw ang kakalaut la. Wagi sansal me magjaybang kasaw wasang kito udana bananana lapalan plan yo me banapaliyata. O imakareta recommendation no ito lang way ka chief local executive ka paren ka yang pacheng kapina o palikan o kasane wasan bang kayo sa nama o management wasan kaselakit po wasan kaselakit utan management makayo kasampal kacay koros mangit tapajuan may ima kacay sota yan so what song jojo anana kapachapachang nailan mabit environment mabit sap o mabit public work ima sakar kita me answer what makak apali nan wasan kaselakit sansal me pagpagan expansion me anana yan wiyawi at the meantime o planakan sansal me pilmiyer pali mababali wasan kaselakit miyer aral tungal plan marabane ukiyang o mabambayan relocate wasa o nan way jeka biluya ireyo mag plan panananak santumawe Rabil kasaleta ma incidento uyawinan weche ka
utanaban torasang mo. Kaya sansal mo wasaw isolate sang nan wasakan mamiya juga tip makakajak kacela basang siniyo. Ay makareta Israel anane nudanan miya feasibility study yo anu yaw wasa me anane locate laya. Kaya and there makapaluyawi ay enter kamasagayla wasa chocho. Kaya koros mangi lulutayi waway poi mo isong ko melulita mau yo ijo kabarne ban relocate lang nan way nan wasa laut ka boy kakaje lulita ma ban so che polma wa ban kakaje kawela wasa kana imin sakar kita bang kuburan Miguel me plan watch ikamelele makabina miyere uya priority yo o imin sansal me ran me ya Israel uliaban Amerika kan pacoto iyo kalalabak na ibig pacoan mamia moni available ong balian environment arasabang ke treat this as priorities ima mana ka pasabang ke yari ka barabor ke palikan melel option ka pina mayor maban feasibility plan ban mia ay ka melele ma polben wasan dagdagit pan mausang match murun match ay match may min pajang German Jacob sa karagita kalangan. Senator R2, Kamui, Senator Latorre. Kalangan speaker mo na ibang patoy men pagiyay tungol sakar sabal pang purakan korus ang gakpat patuto speaker men patong German PWTC o German in climate o imen pil kayo kapungki kayo na makalalabak sansal sang fais o speaker ang sansal menan kangen korong kan patuyor nan report mintuan sakaratan PWTC sansal palim wali wasan kit mintuan arpaki niya walinyak riyaw agis koy long asang mo pagbagwat uyawi kuyangkak expand kalau tela wasan nakip o tatok pukat koros men kamele menan report bil kasalita me kabina pan kawi to tatok pukat pang purakan korus ukay lapkot kiyong purate aimet minimum pat kiyong kalangan speaker Wow, Senator Latorre, Kamui, Senator Edwin. Kalangan speaker ay tunggal wow kapatapat mungkin Kamui prize floor honorable member kan. Well, Mr. Speaker, moy ito yung patawan moy ong mo mass and relocation moy taban abal trailen relocate ka trailer med travel pan kasauta sang kit kan me patwa sa ko moy dame miye yer wasa ma deban kauta e wasa kop a dame miye nan daga tu dame bat patwa yer wasa moy magtrail pan kasauta sa mo wensen magtrail bilban tatong bautan tamban leblebensen in terms of yang mana driver konangan manage melel kit pompe main recycling program ana na katrela plau ka kelaila melel en pitta plastic store sa kan kinlek tagla o shonre kan melel magdrive bam patrola na wasang kito mindara mi recycling on transport in saita aluminum cans when transport in saita making patrolan nan kito niyan so may ligin tranga kila kasela kit utan wayo pero nuya pen abali wasang kito may nuya pe ana kis apal ni momyo sang ni ate parang ta kasela Thailand ka create recycling program ko iba piltreptar kop reila so ang kit ko me kang kak recycle Thailand ka kan recycle ak Thailand sa tuya leo ong songon tuga kan ta biodegradable me kinlagtaglan ang wasang kit kan miwa sa songon palawa pero bil uya kita koyasi ato puka rok apene tio Israel bil uya kita campus o bil det kia ngaramas Israel kan maganguya so much so set are nan committee at
wasat main kawit kay mi mainong nan wikan men yang kau taral wasangkit maini me kawit pen robot wet songsongan wia en patawan ma wikan me kamelele me remen yang kau taral wasangkit aranggak propose wasa kuma ko nga designation ng wia essential mo metame patrometelani proposal yo me wia wita nan mo legislature riau samalaro me leta wasao designate ma the talk the show is such a patrol up tama mo essential me wong wasangkit metalani mo kelta me popant ko ge utan imai sutuan sa unang ko sunod ba patrol mo utan wasangkit banana na kelta pokita apa pesang ari mi men patki yang itungol chairman ko mo wong we have been mamas and pen relocation magdriban patrol magdriban kasaw tawasang kito kasawla kiswaso pokatasang kit koros me patronan to bil kasawla Mr. Speaker utara ban poilaw teng trai mo ni de magoneng mai wasang kit kap gtrailen apali mo kit kan me pana uptrend ko pen wasaw mo ni de magoneng an poi pen magdrai sula pan tong ke bang poi pen tro mo iteng en pain tama ko nang uyang wasaw an ka to ko janjal mag to wasaw bil designate ang PUC re PUC oramanin to tong ko wasaw nang kororongan rabil momon sair merabil men kila podling plant wasaw re ikawin marmas bil batongan uyang rail ma ban konang songon podling plant dan patro wasame songon tip show me shotok konang kan mia at end up contamination bambil patronan pil kan me bangka katre apalta songon wasapu ko are iya ber me bil men yang patki yang chairman ko yang kasela kalangan Edwin masala kamu senator mobil kalangan speaker Reven yang patro ay tungol sa karatan kay Bonio wow en batong tama kom to yung gear speaker purutonan wasan ngela manam mongkin kom speaker vice floor honorable senator kan korusya oy welcome yang patong katel nan gallery ranwat speaker yang kasambal ki ro opilmen patong chairman o patrowan akis mapit tame report in wasangkit tame I kasambal ke pue I kamelele me report ni yang sa umakatrail floor motion o lelatong committee report ki immediate solution nagtrailan na nagtrailan apali ong wasangkit katrail we kiyer me wasangkit solar return na pali kitin dombe yang sa wat ma katrail ko rusya mo kin gasela kit katrail kin lellanan wasangkit katrail kin patrowan me wasangkit ilo sanger koranyang main pit isula le isak taulialar sel me patrola leo solar wasaranut kolay atame report pakpaki kalautlaneu sel one cell puen ka kapaliala additional yatan kit ko o stretching poren ka sawasawa ki ya utane usel o irailan ka painti wasakan no konongan poy-poy ti oren ka kuya kita wall me bana pali pwe songan moment disaster me te tama parata rancho yo enter kak parata o taulaliti arya igamelele me irokan koros me pit como kitan wasan kit ko sampal up that's long term makataiban kosa long term ay so what katay sa trabaho na paliala tame immediate solution magtrail na pali arya men ko break trail to po ikamelele me ay so what tama katay na katkati tama ko nongan miya wi ay so what po apaliala wasame miya o enagis kalautela a long term utana na long term talent pil kati e way so utan anan and we are issue yo talam katabi ko sa umbal ko utana nane wasangkit and como kitsang wasaw up isto ka melele me
evan ka kuyawi within the 4 years magtayla momot met as senators. Or yeah, that's a long-term discussion magtayla na enter into. Agtayla palita me anan karwaru na isawot. Kalangan Speaker. Speaker. Pone sama Senator Perez, mori rai kan me bil kawatan di marai. Kamu Senator Perez. Kalangan ko, Mr. Speaker, kaysa bala ito ang sakaratan wao. I patang Israel government singer kapang report misansan motor ranwat. Ito ang kalilapa kayo muna ipantula. Sansan nan attachment as built map yung niya. O sansan me existing campsite a porter yang private property yung. Ay kalabak ma kami dito wala o korong besa po nabi pasad o arayin point of view. Rahan po na siya Irai Chairman in Committee Sidu, Senator Artu, Ay, kami. Anchaviata, kalangan Senator Beres. Sansal me nan propose plan me Israel pali mapapali mo me kasali yung committee me patyon ni map o kalaut land expansionin mo resulta min keterapa private land. Imagareta ramen lano resulta sa rata private land. Boy sansal me penini natams mo the outside atams me tonir yang wasang gitu. Rima kareta committee socha karong-rong yang ya irai loko me uya private land. Pwede sansal me nan plan me irai propose on Bombay State Government na Napoli socha changalan nan private land. I minuya min expand la wasayu me pat nan public land. Me bit dredging or expansion in wasawa. Ay image may min jabi vida. Nangan Nagagtawala Speaker. kami. Karabani paron wiya kalaga po pwede Tagoros Wine President Shoreline. Me aramas me adjacent ang paliesit Israel me on the rights and got landfill that we are song sigan maban we are development hong paliesit. Mo kalabag mo pasabang mamiya I Charki. Gonang tayo biligag taula o ale Israel kan me sapon ko saksit pwede and because of the sap sitagak at siya niyang tonir yang amen aramas angay kaleb patpadok sili itong pes ay tol kalabag kariyaw ma kakapol teso ikapang korobot ay mata-mata yang muna ipan kak padoon yang solution and issue magdahil patkatlol. Sino parawan ta designation in campsite. Tama parawan recycling center yun o designation ng PUC. Dari tayo koros mangi manan designation kinmiya sa ang tatawang kayo magan pasandiyang. Sino ka taulasang living designation mo asaw sa ang tatawang yun masito manan designation. Ay tungal kalabag ma kamiti taula o trek masowa sa mile documentation ng ansur tayo gubratar apaliyo termin sapon ka kapali designation and paliesit kung kag meat stretching o designation public land kung kag expand saan heat ay tungal kalabago ansur utano siya designation ng wasangki dahil na namin existing designation po ang isang PUC o kiyang ang gawin campsite. Nakakpasar ang masyo pilmao. Kailangan Senator Perez, pan po na Vice Speaker.
Kalangan speaker moin kalabak kasile kay namo kasile sangran Senator Perez ikamelle me akakauta pol na ni motion. Pag motion me miya me alata kam disluwat ran kak jok tawi dami bang kayo kakonong na bali wasan kito. When kak kayo safety in wasaw ang rason mau environment o enter Perang uya makit kaparan luluta. Aong ni sangun uya patrikan pagyatai kas-kaski tatatam ki tan sawat o sansal kawit kan koros me. Apalyan kasaw an sawat. Kasunod namiya mohin emotion pangkolong boy kam din sabon taulaw truck takam din sabo environment rano kubana. Ang nuya banatay bang kasunod di ma bandu dua. O uya pa na polta makakuya uyang pangak save ang environment o bil save ang karos terpuran lelang sangan kapal memia on bil kalbana pagi uya pa ta makakuya uy and bil gak kalbana pwede non salong uy pokon wasan kasamoto kamurala ramas sansarato labalaban wasan pengkitiyo amo ini maurin motion memia me asan kamtibo ikamele concern mau awan uya motion moin panaratoro rakak kopgoyang kamtin sabon kaktok mepit maktin sa ay manuya ta motion in close to betong report Kailangan amoni ban po na siya motion o may kupreya may men patrawan te ira mapitata wasan tam sa ito nituan senator etuan patrawan ng kapanakis mo ini patrawan me ekis mo senator etuan patrawan dar essential man nan 2003 legislature kamanala designation in tam site essential Morin mo legislature bil kamanala takadrik po and designated ang PUC. Mata-mata mamiyak try and relocate tang tam site takadrik ko kitila nan win showcase kasama rapatrawan nan kalen ko. Miye designation in tam site showcase yay nan kalen ko. Plan kan koros miye TNI. We have cost song koros miye. Kamaulana alakan puris bil miye. Puan kak wasang kit wasakan correspond be walang wasaw. I-carapan designation me Senator Perez Casaleta, me PUC, me sabuliman kita tunggulan ko wasaw. Mata-matawo, wasakan kita mo kita sang mo, o power plant, o yung aki sewage plant, and patroila wasakan kit, me miye. Mata-matawo me miye, kawait sang menlikikan, pweki kaperan wasaw, kaperan chompir, o wasan fuel memia. Hari kapunotan wasan git kaitan apte parata rangot. Fuegi. Miayar plan. Tami men patrawan maka minti tuang TCNI o ROP plan bukat. O tuang PUC. Maramang yata tong kita wasaw tisu. Cost sangkoros mia. Tama kapaya kala fuegi nan kampak Riau sotomoni. Nan kampak kesiduk tayo mangiyar memia moni. Mamangi plan kau tang kasilil. Webil kosoneti nan weikan korus mie wasan kit. Ab kaitan wasan kit me bangkola kasila kit. Mie dumpster kay rabang kitir mo. Idara mas kola patpatrawan te kit nan dumpster kau. O irail me bang pukok yut patrawan la. Wasan me designated. Nan kalen ko. Hari ababukat korus mie ayer. Mata-mataw me mie wasan kit me kolang private sector. It's naman long term. About short term, on kamakita sang wasaw. Ari, akasambal Thailand kak wewa pene mau ong rawat. May nakoneng kamitin bila PUC and bila trek mau irobukat o utan. Pwede mata-matawag Thailand relocate sang wasaw. Kawait makoto essential mag Thailand expand. Thailand mangi mayor stati kay miya o essential me vay kawait. Mawasawon kasulta siyang wasaw. Hari, akasambal niya tayo man mamasa ni Irabukat, ang tayo tayo kumaw, tamang tayo kamanalar. Ime essentially kamanan tagaytrik at designated tayo nga PUC. PUC and relocate yela power generation, puwanda katayro nga ang rail menan po malikan. O sewage problem, mamiya kapinle and patrotila bilwasaw.
o wasan designation in wasan kita relocate sang mo kolang sokes nan kalen ko iwasan mo dan major tam site pan mi aksin spot kay nan kolonya marabang patrawan pick up drop off o pick up points kay bilsan siya nan planen feasibility study mi ari iman patrawan ma committee should track mo iman pag train kadlaw track po ye problem mi an so what money Mami yang moni ang Thailand juga kapalian tayo. Niya masa na ben ira Rajang Timasan Ben report. Speaker, masalah ay pan po na sa kamagit. Thailand rajang masa na ben standing committee report pa sa klima ole ben yari sa payo. Karos mo utung kamagito masa ni uang masa ni so kamagit pa ita tayo rajang tiyar masa na ben report. Karos utung tayo sa pulman kita report masa ni uang masa ni so kamagit po ita rok tayo sa pulman kita report sa standing committee PWTC. Mo tayo bangkat kat pula mo tayo lang men pagkita ng vice speaker kung kalway tayo mga po floor patota siyang kat Nariya ipan po na sa chief clerk o kaki vice and kalway tayo mo rin mat wala. Standing committee report number Vice Manula and Rizal Payu, Mepet Legislature Bill number Walula and Rizal Payu, sang Tommy Gumtin South. Kailangan ipan po na sa committee and sharp chairman Latore. Kailangan ng speaker ay tungol wow sapal bang promo vice honorable senator Kano Corusio. Speaker nuwaw karakarak men patawang yata komogit sa ilanggak kotlaw masan standing committee report number paisok wano labi na rin payo. Kariaman. Komogito koros mautong komogito masan ni uwang masan ni so komogit pa ita miya masan na committee chairman Latore. Chairman Latore, yield floor on Senator Simna. Kamu Senator Simna. Ngalangan speaker monay ban patro ay tungol sakaratan wow kapatapat sen patreng sabol mumu komisi yang ki menjangan ranut bagi song tutuk dari bang katik miya mekot kesambal murun tamang dari bang masan yang seusit dari negara pubu imen uya kamak sailang kapantela masan dan report what on next session take. Kariaman. Atuan chairman udung komogito. Komogito yung miyayar chairman kapantela masan na ben standing committee report pa isok wano ulit niyari isok payo on session in murun rangut koros mo udung komogito masan ni uwang masan ni so komogito pa itar o report what kapantalan on nan session in murun rangut miyado report Salam sir. Salar ay ban po na sa vice speaker Michael. Kailangan speaker nuwaw men patawang pagi kita ilanggak suspend order of business o katuyang banira isak wano. Miya karyaman ben komogito. Kariaman. Chancellor mo komogit miya yaro miya karyaman pe pwede kaya chancellor raktay kat pan irotoror te isak wano mo isak wano uta tabi mo Isak wano. isak wano nomination miya karyaman ben komogito. Kariaman. Chancellor mo komogit miya chailan katiyan ng isak wano pwede kaya miya karyaman ben komogito ay pan po na siya koros mo utung komogito masani uwang masani so komogit po itak tayo kat po ng isak wano. Edgar. Yung patrang sa masin ng kasama-sama komisi yang kaya mau ulang dia pinwat kategori mo sa ko uso ko korosya untuk bewat. Imen patrawan kaprojekta lama ni report standing committee report number payo. Itu aja. Ma, minute. Kariaman.
Iban bonus or recognize or rule magtay katkatir bonum basic or no yay nomination. O iban bonus Chief Clerk. Recommendations per standing committee report number by Payu, line raised Payu, Mepit, Upitan, Mr. Wilson Helgenberger, on position and Commissioner Pond Bay Transportation Authority. Achan salamau kamugut memie. Harus mautung kaitan katlang dan recommendation and standing committee report number kait Paisak Payu, Lebanon Riyasak Payu, Masaniye. Komsabit, Speaker, Na, tay Komal, na. Tay sa baler, o esansal makamagit paitaro, pan po na si Chairman and PWTC, Chairman Leben. Langan Speaker, Isabel Chungal Wow, Iba Uliati Vice or member of PWTC, Uyata Kamukit, Trailing Katiang Nan Masan recommendation and standing committee. Number 8, Isaac Payo, Lebanon, Isaac Payo, Sabulman Dita. Chansal memia karyaman pen kamagito karate pan po na siya. Koros mautung kamagito, masani A, uwang, masani show, kamagit kweta. Masan ba? Speaker, Kamwi, Vice Speaker. Kalangan Speaker, Ibatawan Kamelelema, Nanan Sondo Bodo, Chairman Mao, Chairman Le Pen, Kamakitra Pewi Pelosi Sang Makitka, Sengkak Discuss, Irokan Koros Arimia, Irasawi Wototomi. Arman Speaker, Penkak Lapatak kita, Pekasal, Teksongkan Koros Matiatra and Members Koros, Monetary Ban Taulao, Kamutang Dite, Soto Kamutang Ti Nomini, Nisoro Pekasal, Iman Paki, Pwegi Karaba Mesansal Nan Ropoto, Makak Kaburburla Machayan ko and confirm Oiro Koros Mesansal Makak o Prong Reporter. Wiyagi ko magkatiyo man Speaker. Chansal mo kamagit memia o miya karyaman ka. Muna ipan kamagit magpurin po na siya naansyaw, makawatan din ba mo kamagit kauyaw. Kamu naansyaw. Kalangan, imimpatuan, Uyata Kamukit yung Thailand, Tola o Suski. Atenda, so Thailand na kauti, Kamukit lang siyang ko ang kakan. Yerman. Kupura, naansyaw kom kupura, isang uya pe may patuan uya mawasang. Mayor, motion yung tiyang, Thailand kapralan siyan ko, Thailand Suski. Masya to po ita, habang Thailand kat-katanan, masya na ba. Akom ka kat-kilong sabul mamuyan mo risang. Motion matiyang, ito man fay siya kawait, and kapurpur lang kamitiin siyan ko. O imag Thailand, Suski ma. Dahil katloy pan entertain motion. Koros mautung standing committee report number the nomination, kamagat and recommendation on nomination Mr. Wilson Helgenberger and assign lang committee in J&Co. Masani A, Uwang, Masani So, Taiwan Katlanan Division. When kakutan fair, ay ban pagkik Thailand ususin ngil, nilukuwa roll call. Koros mautung Thailand kabralang nominee committee in J&Co. Thailand ususki A,
niyan shombe chief clerk pan de kuwar maramai kan mesutro utung sotra pan sapeng de kuwar saya katla mo tain harus me utung kamo gito maasani kamwi chief clerk taulan ang roll call. Senator Abis, Senator Artui, Speaker Gomkupure sino na lady ka Ito na yale di kamo gito nominee and assign lang committee chair ko. Motion niyo mo kan. Saya dan choose ke nominee. Motion no and assign lang committee chair. so Senator Carl, So, Senator Edgar, so Senator Edmund, Senator Edward, Senator Edwin, Senator Joab, Luau so. Senator Latorre, Senator Liganet, Senator Louis, hey Senator Ludwig, Senator Miguel, Senator Movic, Senator Ned, wow so Senator Perez, Senator Simna, so Senator Latorre, Senator Abis, Senator Edmund, Senator LeBen, Mr. Speaker. Iban mone iban patrawan ta choose answer magtadan waon ki sabul matai choose me
ni tuan me yaleti ni tuan chief e kawaito usus show usus show Isaac Riau o usus isu o chansal me usus show o peita Speaker, sudah may bango yang apa itungal wata-wata, walu, so isak, abchi banana kanayang atotok. O ipan, ewan sa umurimet na kiyukiyang ngamoy, ipan, uyata ka makitin, rasingat dimasan pan rawato tayo katlausus. Parliament. Kailangan Vice yan Patroan po na sama Senator Card. Kailangan may speaker ay tungkol sa karan wow wagi pan kayun patro padang kupurakan ay tungkol sa karan wow an padang sapod mo patro yan nilang ay tungkol wow lapan kupuro mo wow kemelel Vice Speaker Floor Leader Honorable Senator Kan Koros pilman wow ki Israel kan mamumot ka sa balwod kasamo kiyar wow o Israel kan padang kecil o pil patatar muna tayo bangkat yang nanusus kasambal wad may speaker men pag talang ka kamalin labnaso Pag-iutalan Kamal Lebanasyo, may kupuriban, pag-iutalan ang pag-iutalan Kamal Lebanasyo, muna tayo, emotion na ba niya, tayo Kamal.
Dahil sa paler, o iban po na sa Speaker. Chairman Carl. Kalangan speaker po kaya ibang purang tungalan kiyan sumau. Po kita mesan saler tuan kuya benta tao khusus magday. Katiyang lalo tama po ita. Ay manuwaw karakarak. Pergi perang kupurakan kalang kadlaw khusus ke report nin tuan recommendation mamia. Perkariya man. Speaker, Diyan sa lamo ako mag-tiyo mayor o miya karyaman pe. Men pe kailan waban o po na sima kamukit na miya. Karos mautung kamukito masani Hey, uang masani so. Sansal makamukit po ita. Kaya bang kombal military uteriyaw o pasan clerk o assistant and pass pa siyang pala dinususkan katala pleo sa palpina. Try kombal ma. Try kombal como faz. Dahil sa paler, ong nansabal matay luya kupur, ong sansaleng, way pokon, masabal matay, tatok, tausus, matoke, recommendation and standing committee report number Paisak Payu, Lebanon Yasak Payu, ong Mr. Wilson Helgenberger, when we are post and commissioner of PTA, usus Asak Riau A, o Walu Show. Met mawawag tayo kamanalar, Mr. Helgenberger, when we are Commissioner and PTA. May I report the nominee? Salamat, Kami- Speaker. Kalangan speaker, imen pagig jalan curog di ban rocoror. Karyaman. Dahil po
po na sama kamagut mamiyak jailan torok tiban ira toror jaigat katjar ban ira toror kamui Senator Carl. Kalangan may speaker ay itong alwa sa bal pan kupuran vice speaker, pan kupuran floor leader o pan kupuran honorable Senator Kan Koros. Itong alwa toror irayum kajay kajineo ko pa na non-leadership ni may isa mo. Pag irayar ka sa baliw magtay katlala legislature. Kari nawaw karag iman ka magid mumot ka sa balwat. And kak utungata tatawagan kami di toror yu mamumot buat kawata. And kak rapaki son sa was toror, son sa was ko sa toror mabanewang tabul matail kan na tatawag yu magtay so pa ranwat. O mumot ka sa balwat and kak kamanata Law Office and Solomon Simon. Ang kaksuwasi dahil nantatawag sa balwat. Kariyaman. Chan salamo kamagut mamiya koros mautung kamagut masani uang masani show kamagut poita miya masan pe kamui Senator Carl. Kailangan may speaker po kita tatawag noon kasampal ta magtay ko sa ranwat pan kaway din speaker and kumuyan ka kalalalang mana ka po itong lobbies may ranwat legislator ka manalar and ka kuya son sa wastoror pati ang sa ulmatail kan nan irair kasambuan magtay kat lalaranwat kalangan Masular masan na beni rawo ay pan po na siya masan na beni rawo Ay iman kapatayang magut. na kamui Senator Perez nan masan na pe kamui. Kalangan, Mr. Speaker. On Ivan Badola dan kagmapan uran yang ay Senator net kemudian yang masuk iman baruan kapatayang atau kesembaluat ya dahil kamanar an mia wala patayang ong nan kay siya ay men paron kapatayang pagi sa model Dawson ruwasa na icham legislature van kak ang sapang gamakot yenan molot ako mo yan kak patayang yatay kamanalar law firm mo an kak walyang katayl and we are sa model represent katayl nan litigation mo kemudian kak patren gerakan meban ananen kakapali fee the retainage and law firm mo and kak nan bunga kamui o law firm kemudian kak walian kita legislature ayun men kapatayan ala Mr. Speaker. Kalangan Senator Perez Miyata masan na beni rawo kamui floor leader. Kalangan speaker kasabalik juga. Wow, speaker kamele me kawit kan koros mawar and kawit projay lai men miyata kamu jailan projang di masan be. Kariyaman. Masular masan be akcai Ivan po na siya kamaguto koros mautung kamaguto masani uang masani show cai rutung tiar masan beni rawo o cabul man kitar o sansal me law firm and Solomon and Simon mepan William legislature na met patrol kami floor leader. Kalangan speaker itu kan sekarang mau siapa mal kupura puagi yang show I men pergi jailan kak kecang nanu yang kupuro siapa men mau saksit niat pelaku isak. Kariyaman. Kalangan on sansal menan motion memia nituan blaleti speaker and kak William Traiti o padang law firm and Solomon and Simon or retainage fee current chorus merban require a speaker and kakulian Traiti o apali ata sang nan moni kan memia pain sabul matrail ong firm what kalangan masular ay pan po na sa kamagut memia trailan ran moleti o sa palpene subject to call yet Jalan ran moleti o sa palpena niyet. Koros mautung kamaguto, masani uwa masani show, kamagut paitar,
kalangan kupur amail senator Kokoros sabul matail buya kupur RR ok tay ban sabal benaniat kalau kaisa